Kamera hayi bazokubona. Lapha kithi abawafakanga. Ala ngaphandle. Baningi amaxoshela le nje le. Kuyitshaya nje ayi problem. Baningi vele. Awuzangithi ungaluza umsebenzi. Hawu uyaphela. Uzavela uphela. Phela ngempela ngenja yomlungu yaphela. Hayi injaba inja uyithanda kakhulu. Angamana beka wena emuva ebhakeni yona ehlela phambili. Uletwa izulu yena. ihanjiswa kuma specialist wena mawugula bathi umele uzihambise kanjani evetkopeni zihambise zibhatalelwe sakhokhela njengamanje ngoba kubanda so amajesi eziwathengele thengela amajesi amahle kakhulu adurayo ukuthi futhi imali ngamathoyi nezingubo nyana lezi ezisoft sikwenza udabula ingubo zazo zona leza sokwazi sebekwazi ukuthi ifuna something yo sebeyithengele ongamabhola okudurayo izokhona ukuthi idlala ngakho iqinisa amazinyo wena muntu udlisinkwa lapho Aqobiswanga athi nje mhlawumbe uqobisa ngebhatha ayikho nayo le bhatha le ukuthi ayikho vele uthola ukuthi ngabe iphelile wazini ngebhatha wena wazi ngebhatha yethu wathi yila siya nje asibeke fridge uzodla so sidlulele ngesikhathi kubolile ukubola awelo kwasikhathi thathe njayise boyikera ngemshini akabona umhlaba ayigunda bayigunda inja vele ngiyazi inja ihambisa boyigunda ngemshini lesigundwa hey Papa shop Papa shop ibhatalwela imali ushaya ikhata shaya inja hayi izinto zenzeka ya chaya amazipho la iqunywa khulu wena abazingene zakho bona le mina besebelwe isystem yokuvala igezi ekseni ngathi hayi ngeke ngikwazi ukusebenza ngamanzi abandayo hayi bavale yini igezi bathi ugezi ladura neli bangamela phakathi instead of livale ekseni ngangcono linginikeza ichance nyana livale lapho ngabo level lamsa nisebenzile phela mari bawezile amanzi abandayo ukuthi abantu angeke umathinti yo angeke umababa ekseni kabagezi ukuthi laba bantu bavuka baqhubhe kuphela umuntu agqoka bageza ntambama ebesemvalela mina amanzi athi belunga bageza kunakugeza ntambama nix abagezi basula laba zobona emlungu angena nelitshe eshaweni abangena nelitshe la kusebenza ilitshe phela ukuthi umsebenzi uphelele etsheni zobona angena nelitshe angalazi ilitshe phela imlungu phoma blue eye phela imlungu so abagezi la basula ukusula lento bayenzayo ingulube ingulube phela mawufuna ukuthi umlungu akuxoshe engasafuna ukusebenza uthi le ngulube le ahambile ngamarolo namaphuphumana lokubaropa ngaloko abagezi laba yiko bethenga ama perfume la expensive benephunga for perfume benephunga la banephunga nje ingulube banephunga la manje usubuza kumuntu omnyama nxa sesemalavini abana titalo sehambelana imali into yabo nje vela nje baphiwe imali thina siphiwe amandla ukuthi basisebenzise exactly ubona lo wami lo anti sisela amadress noma sithi khona umzathi hey sithuma nje siheavy Thomas kancane bithi hayi imali labantu baso no isaka lamazambane phefemlela phezulu hayi ka dola mbakani sumatras ngathi ha rofi akuna power le nto hayi bona kabala bona hayi ukukhuluma nje kuphela yakho futhi nakhona hayi thina ipapa lestrong ubona baphuza yini matiya nyana lokho wena bawuthi sithi ipapa nomro yeah
yena uhlanyana intonyana nje amavejinyana iwe namasemasimini kuhlakulwe bona bayakwazi wasebenza iteretere ganda le bayenza umzimba ube soft abawike kakhulu labantu bawike awuqinanga manje thina zethu izandla zibamba lapha la ubamba khona uzwa nawe ukuthi ya ngiyabona uzothi ibambe kahle ungayiphuza ukubambe soft athi santu zophula wena uzoliphula ngaleso sikhathi wena nxa wathi mbambisa kuthi hayi bizomunye ugaya kubambisa yeah ngesaba lokho ukuthi into le iyasinda yena akanamandla bona baphiwe emalini nje hayi vele